yakane kadai kari kasi Meghalaya North East India. Yakane kasrok latip kum ke jakrem rani korot. Lasna hausnam siak nespa nyopo ar. Bak kasendap san hausnam ar hajar aku ar. Yakane kasnong latap daul o barben kamtam haka porliu. Ulum copau udai ulum baponam hari kasi udon hangni hapo nongna. Laker sodong yakane kasnong da kiriat kilho kiba itrim. Kinong song panangkong hangni dai kasi jait nongwa. Hanrai kabas nusik pat menta kalong ba im lapsu yakane ke jait norwa hangne hapo nongna kanongna kadon nyeu kentoj thangrai nong kadai nong gret nong tua dam sok khai maun deng nong kti bat nong ba kadon sanspa nyeu praying bat lai hajar lai spa andru prangot kinong song ke jongka kaladon ro ki school nadu LP hadu secondary school kibro hangne bun kidai kinong rep. Kane kadai ka jaka ka bakhadu baka sarkar phareng kaya khuntma bat usim ngap sing imle jong ka hima maharam ke jingking mau bala taidai ba wastin rengaj bam kwai hadwar ublei ladang ini ada kejat tang lai per minit napo nongna ila banyak kenduk ya uni umau lengdok uba itnat pat ubayeng hasiteng jong kene karyat kidan ro ki mau song tai bala taida ki long shua lada omdan kane ke jingking jiri bala thum do ko chong leng do kinong rep kiap ban penlut bun kenta ban poi sa jika rep jongki mara kane ke jaka kalong ke jaka ka bariat ba kane kade ka syat ke sutha kamlong ka basuk ban poi hane ka senrang nimsha Sandstone Cave kiba itnat ni lap hangne hap jrong jok lum yau pau usok nyam tranong na udai usok ubathiang basngyam ba na barok kisok nyam tra kari kasi haduk ba la sha sim kabu ya ka kerteng sok nong na tangman penbit ya kinong thit kanong na patu la ban ong ba ka dei ka jaka kaban kring bah ya ki toris lada nakaliang ki bor bahalor kiyo ijngai ya kani